nibyo igitondo cyiza kuri mwese muduteze yombi tariki 24 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe muri kudukurikirana mwerere mu bice bigiye bitandukanye abari mu Burundi, haba ku bari muri Republika Demokarasi ya Kongo, haba ku bari mu Rwanda, Uganda ndetse n'andi muri bihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, abari muri Afurika muri rusange ndetse n'abariyo irigota amasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabasuje kandi ndabaramukije muri iki gitondo mbifurije kugubwa neza. Nkuko maze kubivuga turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 turimo turagenda dusatira ku musozo w'uyu mwaka w'2025. Gira ngo umwaka ushize igihe nk'iki ngiki twari kubivugwa TV ndi kumwe n'umugabo bita Shema, umugabo nsuza cyane. Nibwo rero twarimo dukurikirana ibyarimo bibera muri Rubero ndetse yewe ntibagiwe n'umugabo bita Kromboka barimo bamanzirani Conrad, ngira ngo murabyibuka. Nibwo twari tureba kabisa amakuru uko yararimo agenda ibyari bihari byatangaga isura yuko igisirikare cya Leta ya Kongo gisa nkaho kigiye gusezerera umutwe wa 23. Icyo gihe nibwo mu bice bya za Kanyabayonga ndetse muri Rubero imirwano yari ikomeje, ariko kandi nanone abenshi byagaragaraga yuko ibice 23 bifite byari bike yashoboraga kubyamburwa. Hari igisubizo kigaragara rwose, gusa byaje guhinduka mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 ubwo imijyi irimo Goma ndetse na Bukavu yazaga gufatwa, ariko bikavuga ko ibi byose byabaye kubw'ubugambanyi bwakozwe. Ibyo rero igisirikare cya Leta ya Kongo mu by'ukuri cyarushijeho gukomeza kubikosora, kiravuga kiti amakosa yagiye abaho ntabwo azongera kubaho. Amwe mu makosa koko yarakosowe. Ibice birimo Krimex, Sangani, ibice birimo Shabunda ni ibice 23 yagambiriye gufata ku kigero cy'igereranyo cyangwa se kigenekerereza ry'ijana ku ijana, kugeza ubwo uwo bita Sultani Makenga we ubwe ku giti cye yitangarije yuko ibice ngo bazabifata, nyuma yuko abayobozi bagiye batandukanye muri mutwe bari bagiye babitangaza ariko bikanga, ndetse yewe no kugera kuri ibi byatangajwe n'uyu mugabo. Kugeza kuri ubu muri iki gitondo ibintu bikomeje kuba pigu. Abazi amakarita ubu ni pigu, ariko kandi nanone igisirikare cya Leta ya Kongo kirimo kirategura umugambi karundura karabutaka wo guhambiriza abo umutwe wa 23. Sinzi niba mwese mwamaze kubitahura cyangwa se mubona aya mayeri igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyongeye kuba cyategura. No kuvuga ngo guha umutwe wa 23 ibiganiro, icyo ni cyambere. Uyu mutwe wabonye ibiganiro nkuko wabisabaga, na mahirwe bavugaga ko ari amahirwe ashobora kubahindurira ibishoboka byose ku byifuzo byabo bari bafite. Kinshasa yemeye kwicarira aganira nabo, ariko bigaragara ko ikibazo ntabwo cyari ibiganiro. Bivuga ngo mbere mu byo 23 yavugaga birimo ikibazo, yavuga ko harimo ikibazo cy'ibiganiro. Kinshasa yemera kwicara, yicara Doha, yicara Rwanda, yicara Washington, kuko kuri uyu munsi ibiganiro bya Washington nabyo birashyirwa mu murongo w'umutwe wa 23. aho hose naho yemeye kwicara, ariko ntibyatanga igisubizo. Icyo 23 yaragitsinzwe. Ingingo imwe mu zikomeza yirengeraga ikindi. Indi ngingo ikomeye cyane igiye kuba mu by'ukuri yabata mu mvuto ni ingingo y'ubutabazi. Aho ruzingiye ni ku kibazo cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigiye gutuma abo barwanyi umutwe wa 23 bahambirizwa, ndetse ikindi kintu Kinshasa yategwagamo umutego ni FDLR. Uyu mutwe urimo urahambirizwa naho hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, ndetse muri aya makuru mufitiye inkuru igaragaza ibiri gutegurirwa uyu mutwe wa FDLR ko bashobora kuzanga gutaha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ibyo byose ndaza kuba mu by'ukuri nabigarukaho. Ni ubwino buhambaye, ni amakuru akomeye cyane, ndetse bisaba umwanya mu by'ukuri bigasaba imbaraga kugira ngo ubyumve kandi ubyinjiremo neza. Niyo mpamvu rero ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info, ubwira ni icyo gihe nako kanya kugira ngo udufyondere cyangwa se udukandire kuri ako gabudo gatukura tujye turushaho kugenda tubana. Songa mbere ni gahunda ikomeje ndetse ikomeje kwaguka, aho mu by'ukuri nyuma yuko twari dufite groupe ya Songa mbere twamaze kuguterekeraho chaîne ya Songa mbere. Kubw'izo mpamvu muri iki gitondo ku itariki 24 bakunzi ba Bosco, abataramukazi banwanyi muri mu gihugu cy'u Burundi, muri Kinshasa, muri ahandi hose mudukurikiranye, iyo linki ya chaîne nshya ya Songa mbere ngiye guhita nyishyira muri comment y'inyipining. Niyo linki aho mwacaga mubona linki ibageza muri groupe yacu WhatsApp, ngiye kwashyira linki
muze kujya mukande subscribe. Ngira ngo turabyemeranyije rwose banwanya inshuti bavandimwe, dore ko mbizi ko muri barutica umugambi, ibyo ndabizi kandi ibyo twemeranya mu by'ukuri tugenda tubikora. Burya aho abagabo basezeraniye ni naho bahurira, dore ko natwe tuba twarabasezeranyije kandi tuba tugomba kubagezaho amakuru ko byifashe nk'uko mwana kanze subscribe, ndetse n'abadukurikira batarayikana ntabwo twigeze tubagirwa. Hari campaign chaka ko twuzuza 100 by'abasubscribe hano kuri John Info. Mu nyemerere ntabwo nza gutangira kubivuga ko mu by'ukuri dushaka kubyuzuza mu gihe mutaranyemerera. Ubwo muri comment mu nyemerere niba dushobora kuba twakuzuza 100 by'abasubscribe, byandika muri comment hanyuma dutangize iyi campaign turi kumwe. Mu by'ukuri turushaho kwaguka. Rero ntabwo dushobora kwaguka bidashingiye ku makuru cyangwa se ku biganiro mpamu by'amakuru tubagezaho. Niyo mpamvu rero mbere y'ibindi bintu byose, mbere y'andi magambo yose ngiye kuvuga aha ngaha, ngomba kuba nabagezaho amakuru ku bijyanye naho ibintu bigeze. Ibintu bigeze rero iwandabaga ku mutwe wa 23, ushatse watangira kwitegura guhambirizwa. Uti kubera iki? Natangiye mvuga ni ibijyanye n'ibiganiro guverinoma ya Kinshasa yarabitsinzwe. Ikindi kintu batsinzwe n'ibijyanye n'ubutabazi ku baturage ndetse umutego kandura karabutaka n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ubwo bakuri 23 kubijyanye n'igisobanuro ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ntibobone iyi 23 iri kwinangira ivuga iti nidufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma hari impamvu kuri bo. Reka turebe ku ruhande rwabo, baravuga bati iki kibuga cy'indege cya Goma nitugifungura direct biraraba byoroheye ingabo z'abanyamahanga kwinjira ahangaha, ndetse kandi abayobozi bacu bari hano Goma nuvuga ngo ba special force b'igisirikare cya leta ya Kongo ba machinery, kandi nanone bashobora kwinjira ahanga bakaza mu kanya nk'ako guhumbya muzi mission cyangwa se operation yakozwe mu gihugu cya Uganda ku bwo wita Idi Amin Dada, ubwo abanya-Israel batabaraga ubwoko bwabo. Uburyo kibakoze operation 23 ikavuga iti se izi operation kanura karabutaka zagiye zibaho zongeye gukorwa ahangaha twese tukabyuka mu by'ukuri twafashwe cyangwa se abandi barashwe. Ibyo byose n'ubwoba buri ku mutwe wa 23 mw'abantu mwe kuri rifungurwa ry'indege y'ikibuga mpuzamahanga cya Goma. Umugambi ukomeye cyane ndetse n'amasezerano adasanzwe yihishe inyuma y'Ubufaransa, mwaba mubizi. Ibyo nabyo benshi ntibarabimenya, ariko kandi reka nkubwire ko Ubufaransa bufite inyungu zikomeye cyane muri bikorwa barimo gukora. No kuvuga ngo umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Delbie cyangwa se na campaign hari Kinshasa muri Palais de la Nation bakomeje kugenda bicara bagategura amayiri akomeye cyane. Nubwo 23 nayo tutayikeretsa kuko irimo iragenda yinjira muri bamwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare ngo irebe ko yabacengeramo ibashe ko yakora kudeta hanyuma ibone kwinjira Kinshasa. Ariko kandi nanone ubutasi cyo bita DMIP kirimo kirakora hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ngira ngo murimo murabibona. Ari nayo mpamvu nanone mbere y'ibindi bintu byose ngiye kugezaho ibyavuzwe no bita General Sylvain Ekenge agaruka nanone kuri iyi dosiye y'abayobozi bakomeje kugenda batabwa muri yombi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyemeje ko hari abasirikare bacyo benshi bo ku rwego rw'abajenerali n'aba ofisiye bakuru bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yaje kubwira itangazamakuru ko abafunzwe bakurikiranweho ibyaha bikomeye bifite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Ati nukuri ba ofisiye general benshi n'aba ofisiye bakuru baje gutabwa muri yombi, ariko byabaye kubera ibikorwa bikomeye bijyanye n'umutekano wa leta. Muri kumva icyo kintu, Ekenge yavuze ko igihe cyo kubafunga cyongewe hakurikijwe amategeko bisabwe n'ubushinjacyaha kugira ngo hakorwe iperereza. Ndagira ngo nkubwire ko bamwe muri aba baje gusimbuzwa. Ati bashyizwe ahantu bagenzurwa, bafunzwe mu buryo bwemewe, bahabwa uburenganzira ariko bakagenzurwa. Uwo ninde? Nuwo bita General Major Sylvain Ekenge. Umuryango Foundation Bill Clinton pour la pays hari ibyo bari batangaje kuri aba generali, aho bavuga ko ngo 21 bose bafunze mu mazina azwi
ntabwo twakwibakirwa Lieutenant General Frank Numba, ntabwo twagenda tutavuze kuri General Major Christian Nduwayeru, tutavuze Lieutenant General Pacifique Masonzo, General Major John Chibangu. Aba ni bamwe mu bari kuri list ya mbere mu za mbere mu bafunzwe cyangwa se mu barimo bacungishwa ijisho, bafungiwe mu ngo zabo kubera uruhare bakurikiranweho mu kugambira guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage. Ibyo byose Kinshasa irabizi ko biri kujya mbere, niyo mpamvu nayo iticaye. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC nibwo rero zakomeje kunenga bikomeye umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo ukomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, nubwo hari amasezerano aherutse kugerwaho mu biganiro, ubwo ndavuga aherutse gushyirwaho umukono i Doha mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa gatandatu, ubwo twari tariki 22 mu masaha mu gitondo, nibwo umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, muramuzi, niwe bita General Major Sylvain Ekenge Bomusa, yavuze ko buri munsi umutwe w'inyeshyamba za 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo urimo uragaba ibitero ku birindiro byabo ndetse ukomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uyu General Ekenge yasabye abahuza b'ibiganiro bo muri Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Katari nyine gufata ingamba zihuse kugira ngo bahangane n'ibikorwa byo gushaka kwagura ubutaka bivugwa kuri 23 barizwa mu ry'uruzi rwa Kongo. Icy'ingenzi ati ni ugufata ingamba zihuse mu kurinda ko 23 komeza ibikorwa byo gushaka kwagura ubutaka igenda yigarurira, nubwo FARDC yemeza ko ikomeje gushyigikira inzira yo kugarura amahoro. Mu by'ukuri bivuga ko hari gufatwa izindi ngamba zigomba gukomeza. Ati gufata kandi bizakomeza gufata ingamba bigomba gukomeza. Ati kandi turafata ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku butaka kugira ngo mu by'ukuri twisubize mu buryo dusubize inyuma ibyo bitero mu buryo bukomeye ubwo ari bwo bwose. Iri ni itangazo rije mu gihe mu minsi 48 ishize humvikanye imirwano mishya mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu turere twa Masisi, Walikare mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikaba biteye impungenge ko hashobora kongera kubura intambara ku rwego runini hano mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara mu by'ukuri bivuga ko ishobora kugaragaramo indege yaba izigira abadereve n'izitagira abadereve, cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Kongo, ndetse ngo iyi mirwano ishobora kuba yagira ingaruka zikomeye cyane kurusha n'uko byagiye bigendana mbere hose. Ibi rero akaba ari ibyavuzwe na General Sylvain Ekenge Bomusa agaragaza ko kwihangana cyangwa se gukomeza kureberera ibiri gukorwa n'umutwe wa 23 bishobora kurangira vuba bidatinze, mu gihe uyu mutwe wakomeza ubushotoranyi ndetse no gukomeza kurushaho kongera imbaraga mu kwagura ibice bifuza kwigarurira. Yateguje rero impinduka zishobora kuba zagaragara. Dukomeje rero no ku zindi ngingo nshuti bavandimwe, muri iki gitondo mu makuru akomeje kuba yamenyekana ku wa gatanu tariki 21 z'uku kwezi kwa 11 nibwo urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba EACG rwemeye gukomatanya imanza zitandukanye Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iregamo u Rwanda. Ni mu rubanza rurebana n'ibirego by'igerageza mu gutera igihugu ndetse no kurenga ku burenganzira bwa muntu mu ntara zirimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ari icyemezo cya tekinike mu gufungura inzira, n'urukiko rutangira harimo ibikorwa byo gufungura inzira aho urukiko rugomba gutangira gusuzuma mu mizi iki kibazo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyari cyatangiye gusuzumwa bundi bushya, cyangwa se ikirego cyari cyatanzwe ndetse ikiriho hari ibirego byari byatanzwe bisa nkaho biri mu matsinda. Urukiko rwa EACG cyangwa se urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rwemeje ko rugiye gukomatanya ibirego byose hanyuma bigatangira gusuzumwa mu mizi, ariko bigakorwa icyarimwe. Iki gikorwa kije mu gihe umwuka mubi mu karere umaze igihe ugaragara, yaba mu miryango mpuzamahanga nk'uko yagiye bivuga, harimo na Loni yatangaje kenshi ko cyangwa se yagaragaje ko isa nkaho ishinja ingabo z'u Rwanda RDF kugeza ubufasha ku mutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo.
u Rwanda ariko rwakomeje guhakana ibi birego avuga ko ibibazo bishingiye ku makimbirane imbere mu gihugu no ku barwanyi barwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidashingiye ku Rwanda. Ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ishingiraho mu kirego ni ikirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye mu 2023. Leta ya Kongo Kinshasa ishinja u Rwanda kurenga ku butaka bwayo ndetse no kugira uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage mu duce twa Masisi ndetse no hafi na Sake, ahabaye imirwano ikomeye hagati ya FARDC n'umutwe wa 23 guhera muri 2022 mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022. Ibirego mu by'ukuri byongerwaho n'ibindi birego bigiye bitandukanye, aho mu makuru yagiye agaragazwa ndetse mu bimenyetso birimo video n'amafoto byagaragajwe na Loni, yongeyeho ko ibikoresho ndetse bikoreshwa n'umutwe wa 23 byaba bigezwa nanone kuri uyu mutwe n'u Rwanda. Harimo nanone ingingo zigaragara muri ibi birego, harimo nk'ubufasha bwa gisirikare, ubwikorezi ndetse n'imikorere kuva kuri RDF gushyigikira M23, intwaro z'inkomoko cyangwa se zakoreshwaga n'ingabo z'u Rwanda zagiye zifatirwa mu birindiro byagiye bishyirwa n'umutwe wa 23 byagerwagamo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ni bimwe mu bimenyetso ngo bizashingirwaho muri rubanza, aho hari n'abasirikare bivuga ko ngo ari abo Rwanda bafashwe bafatirwa ku butaka bwa Kongo. Ibi rero ngo bikaba ari bimwe mu bizibiti cyangwa se ibimenyetso guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ishingiraho itegura iki kirego yagejeje mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iki ni ikirego gikomeye rero gishobora kuba cyahindura ibintu, nk'uko muri kubibona ibintu bikava mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se bwa diplomasi, noneho bikaba byashyirwa mu nkiko. Imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch, harimo Amnesty International nayo yagiye yamagana plutôt kwimurwa kw'abaturage ndetse no kwibasirwa kw'abasivile byavuga ko byakozwe n'umutwe wa 23 bikaba bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. U Rwanda rwo ruhakana ibi byose, runashinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR urimo bakekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 yahitanye basaga miliyoni. Impaka zagejejwe rero mu rukiko i Arusha. U Rwanda binyuze mu nyandiko zashyikirijwe urukiko mu 2024 rwagaragaje ndetse runagerageza gutesha agaciro ibimenyetso Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze, aho ruvuga ko nta shingiro bifite ndetse ko urukiko rudafite ububasha bwo kubyemeza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo yasabye kongeraho yaje gusaba kongeramo ibindi bimenyetso, bivuga ngo nyuma yaho itangiye ikirego mu 2023 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko hari n'ibindi bimenyetso simusiga cyangwa se ibizibiti yagiye ibona, yifuza ko kongeramo ibindi bimenyetso birimo inyandiko zashyizwe mu Cyongereza ziturutse mu nzego zayo ndetse na raporo z'umuryango w'abibumbye. Urukiko rwafashe icyemezo ko izi mpande zose zizumvwa hamwe ndetse urubanza rufungurwe mu iburanishwa ry'urubanza ruherewe mu mizi. Urubanza rushobora guhindura amategeko, imikorere ndetse n'amatekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu gihe abantu bakekaga yuko ari ibisanzwe. Iyi ni imwe mu manza za mbere zigaragaza ko igihugu kimwe cyakoresheje urukiko rw'akarere mu kurega ikindi gihugu cyarugizeho igisebo cy'agasuzuguro n'igitero cya gisirikare. Abasesenguzi mu bya politiki muri Afurika bavuga ko urubanza rushobora gutanga umwanya wo gushimangira inshingano z'ibihugu ku birebana no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, gutangiza uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'umutekano mu nzira z'amategeko aho kugira ngo bishingirwe gusa ku biganiro. Iyi ni imwe mu ngingo ikomeye cyane kugira ngo musubiriremo, gutangiza uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'umutekano mu nzira z'amategeko aho kugira ngo bishingirwe gusa ku biganiro, ari nayo ngingo ya mbere mu ziteye ubwoba bishobora kugaragara nyuma y'uko iki kirego rero gisuzumwe. Ari guhindura umubano wa politiki n'igisirikare mu karere k'ibiyaga bigari. Abashakashatsi bo mu itsinda rya Conflict Research Group muri University de Grand bavuga ko igihe urubanza ruzaba rumaze kurangira rushobora guhindura uko impaka z'akarere zimaze imyaka myinshi zicungwamo zigahezwa mu biganiro aho kunyura mu mategeko. Bivuze ngo
uru ni urubanza cyangwa se ni ikirego gishobora gutuma ibibazo tubona hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bishobora gutangira gushyirwa mu nkiko, bigakemurwa mu nkiko, hakazamo n'ibihano kugira ngo bikomeze kubaho bikemurwa mu biganiro bya diplomasi cyangwa se mu buryo bwa politike, aho abenshi banavuga ko ngo bidatanga umusaruro. nakwita iz'ubugambanyi. Ifatwa rya Buhimba ku nyeshyamba za 23 ngo rishobora gufungura inzira yo kwerekeza mu bice birimo Kimoa ndetse na Ntoto, ibindi bigo bibiri bikomeye byo muri aka gace biri kugenzurwa n'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ese ni igiki FARDC ishobora gukora cyangwa se Wazalendo ishobora gukora? Ruvango mu baturage ushaka gusanga harimo bagambanyi. Ubundi se kuki abaturage bavuye nka muri Masisi kuki batatangaje ko bari kumwe n'izi nyeshyamba kugira ngo guverinoma ibashe kugira icyo ikora hakiri kare? Cyangwa se izi nyeshyamba zirimo zirakora itsinda rinini zikiyitirira impunzi zikagenda zigaba ibitero? Ibyo nabyo birashoboka. Kuri uyu murongo wa Kimwa ndetse na Ntoto uhuza umuhanda wa Goma ndetse na Warikare unyura muri aka gace bita Ngora kilometero 12 uvuye hagati na Warikare ndetse naho bita za Karete ndetse na za Musenge kuri route nationale 3 uva aho bitamera hafi ya Noto, ubwo ni mu bice bya za Marembe niho havuzwe rero iki kintu cyo twakwita amahano. Ni amahano kwitwikira abaturage basivuye kugira ngo mfate ibice. Imiryango itegamiye kuri leta muri Warikare irahamagarira ubuyobozi ndetse n'inzego za gisirikare gushimangira umutekano mu nzira zose zishoboka mu rwego rwo gukumira ko izi nyeshyamba zakomeza kwegera ibice byo muri Warikare mu kugenzura imijyi itandukanye ndetse no gukumira igwa rya Warikare mu maboko y'inyeshyamba bishobora guteza ikibazo kuri Kisangani, aho izi nyeshyamba zishobora kunyura muri uduce twa Rubutu ndetse n'ibice birimo ahanga muri Minema. Ibyo byose rero abaturage ndetse n'ubuyobozi muri Kisangani bakavuga ko n'ingirakamaro kandi n'iby'agaciro Politone by'agaciro gakomeye ko ubuyobozi bwa guverinoma bugira icyo bukora mu gukumira ko izi nyeshyamba zakomeza kwagura ibikorwa byazo. Ibi ni byavuzwe n'abaturage ndetse n'abahagarariye abaturage, n'uvuga abayobozi b'inzego z'ibanze bahamagarira ubuyobozi bwo hejuru hano muri aka gace. Hari ikintu rero mu by'ukuri nabonye nyuma y'ibi byose, nyuma y'Ubufaransa, nyuma yo kuza k'Uburusiya, ni mu byibagirwe nabyo amatsinda akomeye cyane y'Ubufaransa ibiri gutangazwa ndetse n'inama ziri gutegurwa gutsindwa ko 23 muri biganiro cyangwa se ku ngingo y'ibiganiro bari bagiye batanga. Uyu mutwe wa 23 uraza guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Harimo ibibazo bikomeye bigaruka ku bijyanye na drone ndetse na Sukhoi, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyanaburiye cyangwa se gica amarenga kuri izi nyeshyamba, babereka ko ibyo bishobora gukorwa vuba bidatinze. Ubwo babikoze mu gihe izi nyeshyamba zari zikiri mu biganiro, bemeza ko izi drone zizaguruka. Ibaze noneho mu gihe ibiganiro bizaba byananiranye, habaye guhitamo inzira y'urugamba cyangwa se inzira y'intambara. Nkeka ko bitazorohera cyane izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Sinzi ubushobozi abagize izi nyeshyamba bafite bwo guhangana n'ibigo bikomeye birimo Ubufaransa, birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo Ububiligi, mu gihe hazaba habayeho amahitamo. Ndetse kandi hari ikindi kintu nshaka kuvuga, muzi ikirombe cyerutse kuba cyabombaridwa, kanze mbabwire aho ariho ndetse nuko byagenze. Ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho iyi nkuru twaranayitangaje ejo bundi, aha twarayitangaje, abadukurikirana barabizi. Mu by'ukuri nze mbivugeho, ni ibirombe byo mu gace bita Tubimbi muri Warungu cyangwa se bita za Kalembo. Aha hari icyo bita sosiyete z'Abashinwa zagiye, navuga ko sinzi niba navuga ko ari sosiyete z'Abashinwa cyangwa se ari bamwe mu Bashinwa bakora gucukuza bwo mu y'agaciro buteme, hari abafatanyije n'inyeshyamba. Sinzi uburyo bahageze, niba ari ku idosiye zabayeho muri sosiyete zaje mu buryo bweme zikaza kuhinduka cyangwa se bakoranaga rwishwa n'izi nyeshyamba. Ariko byari bizwi ko hano hari Abashinwa. Abashinwa ni igihugu cyari kirimo gikorana neza na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo iyo aba ari nka mbere leta ya Kongo Kinshasa igikerensa ibi bintu, ntabwo nkeka ko byari bugenda uko byagenze. Ariko kuri ubu mu rwego rwo gutanga gasopo no kundi wari wese wumva ko azakorana n'izi nyeshyamba byoroshye,
guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Kinshasa yagize itya ihera ku Bashinwa, igihugu gikomeye cyane ku isi, kimwe mu bihugu bitakirimo kuvugirwamo yaba mu buryo bw'ubukungu, uburyo bw'intambara, uburyo ubwo aribwo bwose buri wide. Mu Bushinwa buri kuba wide mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka, ariko guverinoma ya Kinshasa yavuze iti inkoko iri waba ushondo umukara, bakurasiye Abashinwa ari muri Tibimbi. Ngira ngo nimo ndababwira uko bizari byifashe. Ibi byose twagiye tubigarukaho. Kukurasira Umushinwa ahungiraho bita muri Bukavu, ntago yahunze ari uko atarashweho cyangwa se atahawe isomo, yahunze kuko yabonaga ko yugarijwe kandi bikomeye cyane. Bivuga ngo ibi bintu byabaye aha muri Kalembo muri Walungu ni isomo rindi 23 ishobora kuba yafata ikabona ko ibintu birimo birahinduka. Icyakoze bamwe mu bahanga bavuga ko ikintu cy'ingenzi cyane uyu mutwe wa 23 ushobora kuba warakoze nuko waba waravumbuye ko mu by'ukuri watezwe umutego karundura karabutaka mushibuka ku bijyanye n'ifungurwa y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Iki kibuga 23 niramuka yemeye ko gifungurwa, mutangire musezerere ndetse no ku ikarita y'isi bamwe mu bayobozi bagize uyu mutwe 23, cyane cyane aba basivile barimo ba Colonel Nanga, aba barimo ba Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri abo bose mutangire mwitegeko iki kibuga cy'indege cya Goma nikiramuka gifungwe, iyi MONUSCO, iyi Croix Rouge, iyi FARDC bakaza kuhagarara, biraba ibindi bindi ndetse ibintu byarahindutse kugeza kuri ubu ngubu. Nkeka ko uko byaba bimeze mbere ntago ariko bikimeze, hari bimwe mu byahindutse. Hanyuma rero mu by'ukuri turimo dukurikirana amakuru uko byifashe hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, kamubwire yuko bitoroshye abe na gato. 23 bizayisaba imbaraga, bizayisaba gatuza kugira ngo ihangane n'uburyo ki guverinoma ya Kinshasa yongeye guteguramo izi dosiye, yongeye guteguramo ibibazo. Tumaze iminsi tuvuga biri kuba ibiri kujya mbere, ariko hari icyo bita behind the scene, abazi icyo bita movie, ariko ndabizi ko buri umwe ari wese ukurikirana icyo bita Region Info ipage mu by'ukuri asobanukiwe byinshi. Hari icyo bita behind the scene kuri movie. Iyi ni nayo iba ari mbi, ni nayo ibikomeye cyane, kuko nibihatse movie yose ikindi haba harimo amabanga akomeye cyane ndetse n'ibikirirwamo biba birusha ibiri kuri set. Ibigaragara inyuma ni ukuvuga ngo kuri set ibikinirwaho birusha ibigaragara ibyo tubona twe tureba wenda movie. Ni urugero nari ntanze. Ni ukuvuga ngo rero ibyo abantu barimo kubona, ibyo turimo turagenda dutangaza, ibyo tuvuga bya Doha, bya Paris, ntabwo Ubufaransa bwiterura ngo buvuge ngo ikibuga cy'indege cya Goma kirugururwa butaganiriye na Kinshasa. Hari ibyo baba baganiriye, hari ibyo ntabwo Emmanuel Macron ajya kuvuga muri G20 ngo birangirira aho gusa. Ntabwo Uburayi buhaguruka avuga ngo turagushyigikiye birangirira aho gusa. Hari ibindi biba birimo gutegurwa. Ntabwo ibiganiro bya Katari bibaho mu gihe hasinywa amasezerano tariki 16 nibwo amasezerano yasinywe hagati ya 23 ndetse na Kinshasa. Aya nubwo yari amasezerano yari amahame, hanyuma niturangiza tujye tubone Kinshasa isinya amasezerano yo hubwo bwaya amasezerano akubiyemo ingingo zigera kuri 6, harimo n'ibintu bigaruka ku bijyanye n'ingingo nabigarutseho. Muraza kureba mu nkuru zatambutse kubashaka kubikurikirana ngo uvuge ko biza kugira iki biba bigarukiye aho ngaho. Hari ibindi byinshi cyane biri inyuma mwabana mwengera ngo mujye mumenya. Dukore icyo bita brainstorming, dukore icyo bita brainstorming kugira ngo tubashe kumenya akantu ko kande. Ibyo ariko ndabizi ko ku bantu mukurikirana Region Info mubizi, ntabwo afata iminota yose. Mu by'ukuri hari ibyo mbasha kuvuga cyangwa se mbasha kuba nabatangariza, ariko namwe ndabizi ko hari n'ibindi bigenda muba mwakiriye, muba mwabashe kumva, mwabihuza n'ibyo tuba turi kubabwira mukabasha kugira iki kubisobanukirwa. Ariyo mpamvu mu by'ukuri mpasari YouTube umwe ari wese ubasha gukurikirana Region Info. Ndetse iki ni ikintu mbabwira nuko mwajya mudukurikirana kabisa, mukabasha kumva amakuru yose tuba twabateguriye, mukagerageza. Ndabizi benshi muri mu mirimo igiye itandukanye, ariko tereka screen yawe hariya kuko tukora amakuru mu buryo bworoshye ku buryo ushaka kuba yakurikirana uri mu mirimo yawe, mu mirimo yawe ku buryo bitaza kuyibangamira, uri muri gahunda zawe. Aho utereka screen ya cyangwa se aho uri muradukurikirana, ibintu byose ushaka kuba bikomeza kuko dukora mu buryo bwa video, ariko
bufokasinga cyane kuri audio. Reka rero ntabwo dukora ama broadcast, reka rero mbabwire yuko Monisco nayo mu minsi iri imbere ndababwira ibyayo ku bijyanye n'ayo madosiye muba mubona. Monisco yashimye isinwa ry'amasezerano y'ibikorwa ndetse yabaye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na 23 umutwe ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo ku cyumweru tariki 16 Ugushyingo. Ubwo ni ku cyumweru gishize nibwo byabaye by'amasezerano ndimo mvuga. Iyi Monisco nibo ba mbere ku ruhembe rwo hejuru bagomba kuzakurikirana ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse mu buryo bw'ubwiru nibo bazaba mu by'ukuri bambaye nka Croix Rouge, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse hari igihe bishobora no kutaba ngombwa ko mu by'ukuri bambara ibyo bikoresho. Nibo bazaba bahagaze kuri ifunguro ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu gihe byaramuka bibayeho, kuko cyarimo kugigira kugira ngo ibi murabizi cyangwa se murabibona. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko Monisco mu by'ukuri yabaramaze gufata uruhande. Ubufaransa bwamaze gufata uruhande, Uburayi bwose bwamaze gufata uruhande. 23 ni ikinaho gato nkuko natangiye mbivuga. Muraza kubona uguhambirizwa ukomeye cyane. Nuvuga ngo umutego hari birashoboka cyane, ndabyemeza 100% kuko nibi tuvuga ntabwo twari tuzi ko bihari. Hari imitego ikomeye cyane iza kuza nyuma y'isinwa yo kwemera ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwa cyangwa se n'igifungurwe. Hari plan B na plan A. Nuvuga ngo niba Rwanda ruseseka rugira plan B na plan A, ntabwo ibihugu nk'ibi ngibi bikomeye, imiryango nk'iyi ngiyi ishobora kuba icyo bita plan B ndetse na plan A. Aho benshi bavuga bati Kinshasa mu rwego rwo gushyira ku iherezo ndetse n'imitego karundura ku mutwe wa 23 yemeye gutamba imijyi irimo Goma ndetse na Bukavu, yemera kubitamba kugira ngo mu by'ukuri iyi ntambara turimo tubona izagira igisobanuro gikomeye cyane kizatuma indege zihagurutswa ya madrone, ndetse guverinoma ya Kinshasa yongera no guhabwa uburenganzira bwize bwo gukoresha ibikoresho byisumbuye ku byo ikoresha uyu munsi. Umunsi Israel yatejemo yazanye intwaro zikomeye cyane, kandi mubona ko tekinike za Israel zirimo zirakoreshwa. Leta ko nk'igihugu cya Afurika rigiye batari bwemererwe gukoresha izi tekinike z'abanya Israel, ariko kuri ubu ngubu biragaragara ko ari nayo tekinike irimo irategurirwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nk'iyo bakoresheje Entebbe. Ikintu cya mbere, Kongo iri gukoresha tekinike y'abanya Israel yo gukoresha amadrone cyangwa se gukoresha ibijyanye mu by'ukuri n'indege cyane mu guhangana n'umwanzi, ibitero by'amadrone. Ngira ngo murimo murabibona muri Masisi, murimo murabibona mu bice bigiye bitandukanye. Ibi murabibona umunsi ku wundi. Hejuru y'ibyo ngibyo murimo murabona ko harashaka kubaho ikintu cyo gufata ikibuga cya Goma, ubundi hakazakorwa operation kuri aba bayobozi bose bagaragara ahangaha mu mujyi wa Goma, dore ko ari naho abenshi bari. Hanyuma rero 23 bizaba birangiranye ibaye nko bita umunya dictatorship wabayeho ku isi, Idi Amin Dada. Israel ahangaha izaba itsinze, ibihugu by'Uburayi bizaba bitsinze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni icyo bita coalition y'ibihugu bitegetswe kuzuzanya mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka rero mbashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana muri iki gitondo. Nge nari Bosco Mutaramo cyane, mbabwire yuko mugomba gukomeza kubana natwe mukanda subscribe cyangwa sabone. Gahunda ni kuri songa mbere, nyarukira muri comment ukande subscribe umuvandimwe, nacyo bitwaye. Nge nari Bosco Mutaramo cyane, ndabakunda ndetse kandi nishimira ko mudukurikirana. Ni by'ingenzi kandi by'agaciro gakomeye cyane. Turaza gusubira hano kuri John Info masana imbere, ubwo tureba zimwe muri update z'ingenzi cyane kandi ziraba zigezweho. Ciao ciao, hasta la vista.